ukuthi angeke ngisabuyela naye kodwa yona imfula emuva yithi mangibuyele kuye ngithi ngiyaziba intshela ukuthi ithanda yena mina ngifuna kodwa sekusobala ukuthi isitsha sami inhliziyo yami ngibuyisela kwi-ex yami 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 isitsha sami. Wena nhliziyo yami ukuthi awunelanga ngaye pho mina ungisaphi lapho savumelana sophinde sibuyele wahluleka nakahle nawe ukuphatha hayi mani inhliziyo awufunde ukuyiphatha kutheni na ngathi nawe usayithanda ubuyela kanjani kumuntu ozokuhlukumeza ubuzazi kahle uyatetema futhi akwazi nokuzivikela ukumthanda uzomthanda ngayiphi kona inhliziyo yokuqala ishaya yatetema wangayishiya nanomuntu ozoyishushuzela khuluma-ke nawe manje sitha sami musukhala asibuyele emuva sitha sami ngiyakuvumela kusaseyimina lo uphethe lapho wethu isitsha sami inhliziyo yami ngibuyisela kwi-ex yami 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 isitsha sami